Então mira mas coisa bida of den gym. Se bonota mas digi kumi, of Não bonota que mas tem- rep, no do nome visa Exactly. quando para estúdio, visa no do nome vis mi não que tem. Please. Correcto. Sim. Se de meu caso, sowieso, mas estudia financieel recht. Pero by then, me tata interessado in tudo quando acaba. So, once mas me masters, ma really get into it. So, informação dat we overgebracht in Europa academisch. Qualta dope, ja, maar acaba ko, dus it's okay. Pero, mi sasi ko, mi no tata sinti related to the information. Mi no para relate na mi mes vida. Mi para komende, hala cijfers na whatever, pero mi no para relate na mi mes vida. Dus, yun mabiyaya, ga, hindi na manera, EYL, Earn Your Leisure, pesan ko no conhece. May naman Wall Street Trapper ko, ina nang koloskur na Amerika ko tabi ba anto nanto usa uwi mas tanto like hip hop of African American culture ku hindi kira lata ku look at amita consuming content pa explica cierto termino na aqui anto it just was for lack of a better word mas sexy Sim. dapat ako mas sexy pa mi comprende anto from then mi tamana kebong ikaw kita dope pero mo mi ko buy back money frank bisa na na nang kuta up Dari aku misalnya sa Intelligent Investor, Money Master the Game, The Rich Dad Poor Dad, The Richest Man in Babylon. Basta tuloy ko na sina. Andori makombina tuloy ko na junto. Tambe, di ko bisa si buy many courses. Kung kumpre courses nang pamiporting amalgamation de informação. Mas matando informação que possível então once bo queda sim a bom mês po diz de okay, not echt accurate. Of is aqui sim, então ele bota pick and choose. Kiko to make sense pa ba? Então base de você bota trabo. Sim. Yeah, thesis de Kiko financial literacy tanto Kiko si pasi, Kiko no pasi.